Tēnā, ki te hehia koutou ki te whakakore i ngā karere ka puta ki te pauka īmera, me pāwhiri i tēnei tohu ki konei, settings, ana, ka pāwhiringia, ka puta ko tēnei, ana, ko tēnei pai whakatere nei, change your settings, configure tools, heke whakararo ki ngā group notifications. Ana ka puta mai ngā karere a rōpū nei. Ki te kore anei ētahi o aku rōpū, he nui, he mea mau i ngā rōpū maha. Ki te kore au hehia ki te mea i ahu mai me whita kia whita, ka whakakorehia, ka pirangi tono au ki te kura kaupapa Māori o te whānau tahi, ka waiho, ka kore pēr ana, pirangi ki ēnei, ka whakakorengia ēnei mā katoa. Ka waiho ēnei kia kā, kia tai tono atu ki taku pauka īmera. Ka ia koutou te tikanga. Ko te inoi ia kia pai kia whakakorehia reo atu reo mai, engari kia waiho tonu kia kā mangatuna. Oi, ka pai.